Sweden. Mane en jaloch mar mita 400 ne kinde mokalo Grace Kidaki ne oyudo midila mar silver e mita 800 eka Sylvia Chesebe bende oyudo midila mar bronze. Kenya otieko juma mokwongo mar tukego gi midila 8 magin kaachiel gi goldi 2, silver 4 kod bronze 2. Kiny en odiechieng' mar 5 ma Kenya geto yude midila mamoko, seche ma Robert Langat kod Simon Losiaboi dhi piem e mita 800 mag chuo. Nashukuru Mungu nimeweza kuchukua fedha. Haikuwa rahisi, lakini ninashukuru Mungu. At least nimeweza kumanage nikamaliza position 2 and I'm happy for the silver that I've brought home. Haijakuwa rahisi. Na wengine walikuwa wamekuja wanataka kupita. Si rahisi, na wazazi wale wanapenda kuambia watoto, mimi nilikuwa nakimbia. Karibuni Masters. Masters ndio yetu sasa. Kama ulikuwa unasema